Lo aksin gat kimolash. Eglonjin met wiers mayaklons kumatip silangan. Tuona siwas na kaywa. Tudengin dasta bange. Lenon gorskin november 2025. Aglonjin gat kimolash kigat kain mano. Kain taganiki lensingin kain taka shulpe. Tagaini bray. Katip sila dari skoon nge. Longa taon may usikaskin gashikat. Kaya pa kadin taga sisin sige ka melodi singem singe. Finsrak in LEUM. Ito ka na siske yoksha sapta tolu fastungol singe longolon gosh. Ash message na tayo sishe pa taga kimalutu singe. Nga kuminkain leksyon ni loang na ke. Ngayon palan pel si matsamsam genge pap. Dafo yan na oya si masikya. Ki devastation masikyak na finan Juda. Kirben shangas longaslan taliknin gat nga wimat kol. Fara nagi toko sa safla si finan Juda gal sarakaya. Ma Jeremiah alfak na sil malan kain tayo surrender na sil Nebuchadnezzar. Mettigi met nga taga farreg ang Jerusalem. Mayen gasma Jeremiah la kalim yun silos ngan mataga yurin gat me. Nataga na kailan siya ma el the fact may luswin tiyo ke masap may la kalim ye. Kaya sang na sil Moses ke puk singa Leviticus puk siyak toluge puk akon ngolon gos ke papal nada siya. Ewa ye pinag Deuteronomy puk siya flash ye kalman Deuteronomy pa sfil kalwani. Napayan na ngora kelos tiyak akfash ye kafash ki ma sap kunyak ki Deuteronomy longolal gos. Fossil nage singalakos in matakin siya wo. The four lang na silos mata ke siya nga pakataya ki Deuteronomy longolal gos. Fasingal mi gos nage ongolal gos. Maingit kain akkalemi na siya siya mana takum tama sikyak na silo siya pa. Kirs round yakle ligunen boy. Kilusen pel na lulus. Nalus ma te fogi te. Patatyang nagikatlas na din may Babylon. Imagine the surround the area. Wang an outlet ma det fukle. Talignin gat nga. Around nila inging sa gong. May da pile yap ni. Jeremiah the fogi ngat laki.
na luke na ge street side da no el de kan kalem ke la talik shi kamit ma da men plunger ya ki mit ne slaughter ya ki na pa na gara na lo sidel ko shaila na wanginla mungo nat jivena poili ka manandalik na ta inge when yakun men wangin na pa me gash government chilan and merking isya kat mataye lentol ngolon gospa da kane fasha ilosnge anan shidel chase saying gan orik magin gat mayta magat political pawns na mayen met kolyach mi saying nge panagos dieng elos wiwi met elos matake ANC lalo sa met kola wangan backbone la metlan gata in samla kamet kola ito inito la lalal fungilan mo ito ashish met kola na panang lela in ash backbone lash ash magat tuve when spekla met ngin government this spekla losin som or political fiat in gain orela alien na sin mo ito pelsi met shutdown yung rekla kibel na losin na kalmen fakla go bang Evin epan ko folokin gene ko in wol alepos mam saladari. Na evin artin genek del shuktel in foloko nak model rang ale epat pel model skin reverse ye. Nagat ndak lila me kastan gada kaliminashish. Kadin na kadin sum kunayak ke revelation singalit ko fasingaw. Fakta le me ko shin modan velnge mijatari. Siya karang ngin na. Eki pelna sa siya tako na shafla fellowship ang fellowship nga. Na ora ina ka din flok le ni history lila pidre regime le mekos makalimiyak nga. Siya nga karang talik na din gata. Pakat tako ni ki pelsi nga. Nakatala superpower ba chamram kaya nga superpower le mekos pakat kalim kila. Le mekos tako iruritari singe pelna sa sieta ko pangkas matagal ki fakek singalit ko fa singaw kadito pa ki got study ki bukla Daniel la ash kutin kwema anen tuyak in mashlon kwai ka shayeng Eldagal mata putik antichrist sinasish. Na antichrist singa pakadito mo ito ko ni ki revelation. Singal dolu maxilalen for singal algos ongos. Belsima mungungi ema scarce. Belsima ema lupensin mo ito. Mo ito force inis namba singan. Pingat lima upe masikyak ke vaccine je Kachingin at laligi pelsi mo. Fela singe kuluk laligi na masi makatitayingin lang Na panang alayok shipega din kain. Matalik shukmet tok shalan kada masyosuslal. Managyakalimiyak kime to saptaon god fastol ngol doli. Pangas pindakalak ko. Ngata kain wikom. Pray ki mga samsam genge. Talik natas nge pasum gelutu denge ngako mita mga chamcham ke may pakum da si bingate kung naikin genik magat kain akatayan sindalik natas sa mga chamcham genge nabana nga kaksingin gat kita kaluusan ali yok si peki pel singa tinda ka chamcham kuin mamuita nga chamcham ke ngina mana yok pain na kadin akilin la eni na yak kadin sisla pella da samsam ke. Panale pos ale yok pella inge na kadin ganna ko katle. Likina kadin mata sisla pella sha samsam ke mic up na inte kashi yakom. Narameti ki ade fashion meta. Masak nara sharing la ka bange atari bange. Ngale ke fagak lok singa som proy kanga yakirin got papa. Langan gasha yorik magunya ana sialan kalensa.
Anda ka fakek mas was payalala. Then fact check ya kalimi na si langay nan sumno ya kunak mange. Daga tafo. Pel singe bangun yakat remnants. Na katkan remnants si fale mo singe fale fingat taka. O tela katingain. Matake malan gata fashnamit. In by priority lasha. Na ba nang si o iya mga kumkain sumna kayo pa. Nga kung hindi mama talikdingat nga dipen laki ang final Judah. You would think they will learn by looking to the northern kingdom. Ki masikyak ki devastation masikyak ki yak it fukulong luo. Metigis you still in Christ. Datan loing na ki aro ki yak long fuko aling yung long gosh. Devastation nga taga na deportation nga mtawak. Napayan ang aro alang siyak kayo kat kimalutut makadash kaya nga. Kading kain fast na met tajak ta kading kain ten trailak. In kain di makasang gatat kan gashikat kaya. Mausiyon sugungan gashikat at fast na met na fa naksafila sharing larga nakatruang na kimalutut si mga asngit na yokli na kayo ang ako mintra ni Proy. Mama affects matagal shutdown ng government na. Mga even continue investment matawagin snowball in effect plan lush ako yak sum nagi Christmas nga la maui kakushay ka elsewhere affect nga take place kais katana na affect nga issue betalik na das nga sum nagi lutu teo na fin pa broad daylight katlila mit nga katamit ma sanga somrek ma utela na matapushe malan may ito nagkikanaw siya nata nga parek ki broad daylight nga pe manayok pa sikyak nga narangan wikom in ganda ka liyok shibeya ka din dakilen lasyo inda ka lipsila katakay ni sisin sige maluto si mas misingin nga gas ko sayan bangalikiyangan bange nasiwos dalik na tarsan magkasing nisan. Caption siya ngayon ganyan daga akatayan na siwos na mga taskya. Anak na 60 shikpelan lakan ganyan share ya live casting ngayon. O iya sige software siya ngayon kumenda mo yung tawag. Fakum ganyan share. Di ka recommend liki. Onso kong agaw siya ngayon malan dalik si matagapya o no finan niya na takum tayo faklal daga. Napata daga lala. Tasak ta legacy sila iki on lala ngayon. Alakasikat pe.
Lomalap ki onse ko matipsala sinsiyan singan wimet ka klalosan. Aklo malap ki kat kanda ki pelsinga tangan aklen ko osma tikia pasatari pe ki pelsinge. Anaklen ko tanda kenye from Columbus, Georgia. As always, klomalap. Aslom digin mekil siya si mas ki background on. El gasya kat kaywa. Finne dikia ni shows el katwakin siya skima katagay ni nakfasya. Abanang aklon sin katla el shak na Lungse kat ejilpe esina siya shilin sa siya kadinu chak na ke. Inge daga orela kisin kaksak lakum na siya. Ngayon peke burning sensation siya elusipa na sikngan kain. Arlena remain true na ke calling siya mataga na sikngan kain. Loing na ke akoy. Nara ngayon kin mayen masingan yurukpel na lusya ng naman ke repressing de sikya. Taki maneklen na takana na sikyo kain oya bes oya mga blakin mola ko. Rangaling ankin la finally akiyawing an loyang nakila calling si patakana sikme. Especially at this time, this is a perilous time. Belching kat enin na napoy katin. Taka we cast laki malan kata. We pe alu lan met we ashkeke alun Wednesday. Kainin onasi ka finnen som sham akkalemi na ke mamasikyak nge. Kinga ka sham kun na ke mongo ma ilos nga shak na sham kun na wiya ke ash nga mo Democrat tolu taka wela Republican nge ke agenda lalo sa ingain ikesla naro fot singe rekla oingi kat finloy na kita pangakkalemi meta eyen singe rela kat stuck naro nga parang nga sham-shamin critical thinking kisinsiya kin la kapailan na cash up singe pakosela mungo na sin mwedene na nara kumfin arski snap nawiyan basak na fash nget tarakta katin cash mata ko ke karchilom ngan ma fin pa nga cash kom na ke inorela cash assistant si we mungo an cash assistant na ngalas mo basak na fash arski ag malumat let me know tarakta munguwa na ba sham kun nge when ki pel singi ki ngata ko ngaki perela pangam da fak bel na kayo katikain dan na supon me kasan gata ina na kadin usit tangibilities na ke mama sang akkalemi chemse vakke buklala finak mo chimushi sangsi kyautan la ko kapin ko fingan ni me something nara nga challenge ko mo kaya la confin bangon mo kumurela look to your side nila mo chinin na nila kung ganda kain silang lalika lem nge eluti ke metol me kosan kosit kos Oliver discourse silal nge iltala mo ite masin shella na losla papenal fact na sin mo tumalutude sumsi kita munguwa men losla met ngayon de sum da shulpe elyakin mo kafanyak pangalierte na pangapain na naka pangasropoy sheep na paano nga fake kikano yang ka kitron na ka belandawi te pangay mo kayo nam gugun orek mo lakom papang nga ito latigin makilil we mobilize si katama ma eninan shunstong nag-supplies ng orek ma UPS ye lowal siya katorek ma with transport mga pe mas rek mga patafala me siya lok diginisa tangan fakin la me kumaro misingi konfinne dana bangonat mo tinakay pange mga komini na kipelsingi inkain sang akkay matwiyas nara kita ko lakke ko fo ang akademye ko usmam da finan Washingtonan ma ilyakin ID card lan ka finne na ke passport lan
Takang amin connect mo luan. In mo katorala mangin sa paila kumin 440 undocumented kina. Naki insurance and open enrollment inge na metiki kawil. Takakatin nila pa renew ya ki siya kaya ma ngamatawa kin oguku nene na siya pa. Financial insurance som gyurek man siya din siya kilila kat kan match na kisima e fall na ki inin na loman. In ma premium makumulingan dala kaila. Nara mga kadin takay ni kiyak fashion. Liin na ki documents slash nila in order. In ma kat finisyon ka tayo na mata na kat can provide mga nasin inquisitor ngay kamit may kisin siya kaya incur ngay. Nara ali yok siya kadin kay nash COFA support group lash. Nambalaga pangan. Ash mit luo ba tolu we or ikmangay. Ibesta si Rook na gasha luo binan mashal ben gasha population Rook. Yeah. Mashal when papa si na na kushay ti alin na pa sir ngasaw kushay ye punpe. Na gasha look yok nga ki gasha mo chinis shunan jima ilaklianekla ashma ilkay na ra ki potential ka talent makadil sang na siya an kadin mamdok ngat kinmen ngaklianekla ashpe scholarship man gushay ako na siya shma matafinen Washington ka American ngema kat kain orekma tap in do it fingat full-time student kanin mangan na damla gipsan as pa mape application na ki scholarship singa from kun ngash peruk in kain sang ak me kaya siya mga tashkeng kat kan orekma ara mga tashkeng na ita class as we go in mo usipe o yesi kadin fashionabit ki mga tashkeo in mo ash mga lalal fungi ki rekmalash kaki kashpersin sang gashikat lafa kaya mo masikya ki government mga etasak ta mana kayo wasak na asin punkat na pel na kayo na kadin sham lalal fungi ila meta papa oinge anake soka singalon got fasi tasak ta finality ki mana kayo washurin gat papa it ba to ila narang at kain undermine nila kat ene na napay din pro men pro lash panala kalim yung ano alang simta usi masingen on your rush Luke Chronicles it ko singalakos ako fin pro na sil auliak folok na yorol nalakan dain ka siya in long pro lash akfashi na siya o yung mga lima katenara pa katena siyaksil katena siyaksil ni na lash alikiyak kasi nga yurukom ka din rekmakan. Having said that, nga kikumin naknas we are pro-kipesing nakat ako lang fast na met ki o yesi makate tafula fast ke tokoan nakat sum na ki malutuchi nga hindi makat kan isla kyan sang kashikat. Naknas we are ni pro fakat fast na met kipesing kat kaksigin kung kat papat masin kshaw gulo kikat mo syunlan sasisi kat nga talik ta siyak na fast si makarangan gat panangarakat dalin Lungse ka apartments ka en gata shwaya kat private ke met wias ma economless missing kat lalal fungi kila kome ikesta madanin cielos ke masima way meto kat private ke los ke safety lalos kumin kan ikesta na cielos in folok na yun siya ulalos siya wanin kain oyena ke papasima sifilpa isponsan nanda sinato kat proy ke maingi finne ke talik mai takle dikini na papa itakang foster home kat proy bekelus kat papa kat liepela kom de tui inche mamungonesh kom de tui inche nuknuklash kom de tui inche ma karangan falkesh kat liela kom shak na wonasish kitikat pinganalen mena sasi takalen na kewa ke kasto minakaigat panagat lang siya siya kayak matwiyash, mamtayin manasla, mamtayin asyurla, mamtayin kelpos. Ako naknas wikat kasha, kat pray ke mat kolas na kewa ke level na kewa, nina papa, kay si mat kol kew,
we kat pray pe ke matchupula siya, met ke church la siya. Nage Preston lang guys si tawi be. Met kalansap na kayo wakat papa. Kom enin na met lasing ke wan tuyak ke pelsingi. Kom enin na remnants lum. Ingan tuyak palaik ingan manakle. Katigan ako siya klam si kiya yete po. Kat sol si. Mapel si emala ma. Mete malakun masin shalkin gaslum. Kulo malap la kum sak naurek makun kat kadinalang klan saplum. Tako lan fast na met kimalutu chingi. Dagat sifilpa na pray siya ke kashalum. Kumin kutay ano naksawa na kayo ki political fiat masikyak finan White House. Kat ngesesum kat baba with your intervention. Matan booming kain. Sima wemit kadinashkin. Kat je fak makuminara tasak ta kaslum fakla. Katin siya kumefa esinasish. Panagat pray ki mat kol na kayo. Finni na kimtan felsaya. Yok. Na sinmatlar finan FSM ko kusay. Ako neni fin fell on the phone na kat ngesesum ki kashalum. Rek magangat. Kada ko lan fast na met ki belsingi. Leila kat nagawain. Lem talak anak ke rom singal fasyak kalemia. Lem talak la pa Jesus Christ il wen kulo se fan na dum taga misya maulyak katin mawiyes mo. Kinem padakalan fast na met. Amen. Kulo malap kade metigeda fast na ke on ma me na ke akataye ma ashmisinge ke malutu chinge. Anjud ba na usi si felas na msinge. Pangan si velas nam singya, finsrak in LEUM, nangan briefly be ligia ki gaslash, gaspe lang ako, gasmer ki amin, aspe kisin siyak mata ko, in siyak la, na me singan nagigasing lisa. Nara, saklungan gan lilang ako na ligia ya caption singan, angan ligia, taliksim di ko na fact check iya be ki mange. Nabangan, Clara, ingain dafang na sinmet kinit prokloman, labangan si Fesinge, tamanadian sa, predominant limit ko siya, banangarang folok na ki, si Velashmet ko siya. Ki, chun na non goshki yang met melam yaklaw, nakyatos ko ngayon, so nga long king am dak siya, kingi. Na banangarang, alang siya usiyin, kashikat, kadin long la, fakat fast na met ki, akataya mo asal. Siyempre siya nga, tamlo siya lal tagalo finan, finan, siya, Ken, na ba nang bangi, sugoon mo, yakikilin siya.
Lokaksin gat ke met wiyash ngen, met wiyash melim ma, wiber met kawak ma yaklaon sugungan. Al nikin laon sugungan kan le ka campus yaki esangan ka taka fuka alakato si along siyon sugungan. Apa nangara nangan kin lang akan sidagin kilen misingi ya, metige nakataya maasha, anakilen kom digis alpe, long maknasyum, digin damas, glogi ashloman, long belash nijindalikan. Tamdal shre, my friend, lumalap yash peloman, inujak wigat kilen misingi ya, kaksakin kat ke mo lashkewa, nangakilen kos, dari pe tarangan chudbanak kalembye, tamdal ped O.C. Thompson, digin jam, glomalap, oyepe, tamdal kinye. Betiga na fast na meta nga, kiusi masing na si was, evin ka ndaga ki screen na, fin top na kaya na shiro was. Fin archmet ka na kalemye, la masingan si kiyak nye. Na bakasin siyak silak meta. Na kung fin somne ki, fast singan, samsam kun in kisin siyak kun la, kateta na kela, siya, kan, wala masing win kita siginte. Ako lang umasing ay wo nangal kiya nang so sinsiyak sila ka pa Nebuchadnezzar el shukyan Jerusalem ke mdaw ke yake kash pinashmit kain yeke chatan na top no kya nar ke do to ko sha longon me ko fassi umga bende ke Leo Chronicles to ngolon kosh shingal dolun ke longon siye ay peke Jeremiah lam ngalu apostolun ke shingal si dahin kain som si was na ni ke komsom ke Leo doksha longon me ko fassi sinsiyak siyak luan ba nga sa posak nge in kain taka na sikom manain practice dila pagkayro Slaklo. Masingan pangat. Immediately after his rescue, Jeremiah was on gunge. Elsomne ki courtyard ki Belgium ululya ki ila. Mama siksin siyak matagal ki Victoria pa. Madigas ulaleka. Mana siyak na ki Victoria la singal dolu. Tolngol, tolvuko, katolu. Nara katsum na kipayat Paul singay. Okay pa Paul. Nata siya, imit nata siya. Dispatch kipay palan ngayon. Nanal papat siya kaya ngam natin kaya ask nga to. Inscribe ma singay kinil. Mandi kaya pa inscribe. Papal siya metigi masal-sal siya nakama. Sukla siya. Masingay fak matol ngawul. Pangat. Nara, masima turek magan masajal to ko na pa masima suklang ito ka na siya. Nara, kandan met fak matolo na masima fak ma ke payapal si misengi mungan si papal si saklo. Masingay na masukla siya amatolo. Na kung sa commentary si mga akademya, commentary si akademya mo, tolngol. Pinpay fact lang kami, na fact check iya, liyak iya. Nara, pangan siya mama, kosin na narakipes ka titiya, fact check yung mga akademya. So, masir ang akademya, Buksi makasikat masang langas na mga masingay kasing kol singay. Alefin sakin mo katin kanorek makin. Naksinsiyak singay pa kipel si Matcher Mayail ululyak ngayon. Kalme amakin yak liki love siya. Naksinsiyak ka pa ilmatana ki courtyard siya kalkal siya. Kalkalan met sana ka
ka asma elsum na yen jaye siksen siak mga ke daga insiak siya pa mesira ka na siak le temple siya maki worik malaldala ka elos fastligi ulela ka moral slal losa tena fas along silang God nangamagat finlipseta na phone na matulungan pasikya ka social injustice that fastligi covenantal disobedience na kadetala na ki molin metlalo siya alapatatle nara ke pel si mat devastated and wenge meta sum na ke suffering nakadetala finicherma ya ke elsuno ya ma sisiyang ke love siga sistan jingan kadetala pel si chun rock bottom the only way to go is go up nakat finipit siya ke malangat ngata na ash judgment itakyang na kadetala telfin is judgment ng mga lessons may kayok matagang lessons mga kuminoto ila katinde siya folok na ke na pati kersi tenke mga nga nakalimingan na panangara nga kuminitola makuluklas nga paay siya al-samsam kun mo asmet kalansap kayok si etako na may kalansap kayok si mal-samsam kaya nga el envisage may letakate kat finnan ka mamamarag sil Jeremiah nga nupe ay humiliate diya kel enwak may kalansap siya nga alaus makulukla siya som inaksiko siya kiyala kung niki may makulukla kuma or lakat kong tagay niki ilyama sang Lungse ka naraki oya siya na mamusisil ka akmay sa sila kain kola dalik tingkat ngaliki shofinan itcha ba taban siya matan fen may ruriye superpower siya pa Assyria iruri siya pa Babylon kat nakaiway toke Medo Persia kadita peke ni Greece kadita peke Roman masyala betari na superpower si matanda kim singing pakata ma merki and merki wangen ki Pepala anaifo nari ko yang ata ko Adam and Lungse purposefully ngakumindan ko la if and merki Russia ramonyak and nakawa siya yung a superpower si bang nangam da long mamaylo surang dahil fakki Pepala mo and si ma ngay tang liinin nila ni Israel na support diya ilakin siya uyin siyan God naksin siya ka pa siya may Israel siya may nil-check up ekle Israel naraki ngata kay kaya samram kundakel esakaya may dakyang mulala limekos yes nga limekos shibay dakyang gemulala kaya nga samsam kanal siya check up nga hasta lik singa LEUM GOD nalal para la shuf singa LEUM na matamal luto singa LEUM na craze pa limekos kadito la limekos el craze nga kung matake craze lang gat misingi esakaya el pan maule ye singa limekos shibay dakyang gemulalan ke proil tange pangan si proy nga proy kung nga masya kaya tolu kata mga kaya tolu som lang mga inflicted antang lamanua pangan si proy mga urik makun nga alana push nga laki na kung bilis nga losing nga mat shuf singa lua singa matamalot lut na papa shin pap kes nga singa lula na masi nga kingat ka din ta kaya pa kaya matamalot tute sisin matamalot tut nga ilpasetan fakki Pepala ilpachutas nara en si mataka na si kuma pa
Shin Bapsako itakle kimkulsi sangrela matansi. Namtansingan lak phone nila mukulsi. Pangan purpose la kawak si maudakalan mukulsi. Nafin kawak singan eltaga titera wo later make or break that man. Epanakal chudas. Eltakakana la claim na milsom. Naga destiny lama. Inu siya na si kumyok sipayen mange. Nara gaya toy ngol tolo el maul nga pape spine ki pekpun bakuma. Mange urik lagi katlo ang nagyata nalina well na pa malan kada. Nga samram kita prophet envisage a humiliated and afflicted servant. Na mga suman nga lafa kaya utaklel sing-singil enwakil mit kalan sap singe. Na mga suman la so misya finsrak singe. Mit kalan sap lagiles aksayela mana kiwatak yang kunel. Ila fa arul na akflatiya mit pesmas na arul na lut kelos liel arul na kulukla lamal. Araw pay na kilenyak mit sipail. Tarak taingi matan fel pesmas fel lut siel et toko sa eva fwefule siel et tjekan fakkate nama. Ilusi fel liye e kalem ke mailos tiana et takemit. Samanyak na ki Jesus Christ. En wakil ni kuflaklin yakil pang suffering servant nga fulfilling saman la. Nine kettle po nga sisiyang nakelte shrim na kemanul tel talakan mati ko nga wina taga wisha. Dalon mail ni il palalaylik masala manul adal sang nuknuksyon mataksilan nukum. Tikia crown jige vinjwe lakshashakya. Ilaksha fila makuna somrela. Inge na, kateta ka instrument na kimasikyak na sindalik na tinggat ni. Nara, ensima da kapeng ako min, di ki kapun marit si mga da kamdawak siya ang suffering servant siya. Fakla, oingi nga fa alena ak falet yela sang ensin martun met falet eko. Ilsivana esang molal, ay base ki may ungayalan met kuluk, elis ensin met kuluk pas-pas, I'll provide and nanak manas na selos. Ki met palang ita ko, met langgat ngita kamita, kadil sang na selos, kasi nga nagki specific task lalosa. Ki wenil daga mise maulyak nga na el patki magduklas finsrak sing dari. Na pensing akum tako in ka nakalemila kat fakak landolekla el bon kulo si fan na din kaat el siliang an matal sing Europe. Na ifokal an siliang an matal si lal ngay ngakom ang akom alalo ke klan sa plasha. Ifokat talik na dash ngay masa kat teorek makin kasi malikiye kasi pena malkalye mat ngay kailakaya. Ifok ang akong direct makin. Jeremiah, el promise renewal siya. Nara kadeta kalina ke urek malala, carrier lala. El prophet siya ma mol ke pel siya ma alakulukle and Judah, Jerusalem. The worst ke pel siya ma mit Babylon ngita ko. Nara kat papel panglolanda ko preach message lala siya ale harsh alupe pavakla na tukun na nga fakla tari ma nakewa malim ka sa sapkun ngan fak el shukyawi e wuya ke fak kum eni na nain en waki if akum ko fakilin lemgat matempal singe efa ona en Shiloh a city singe efa kanaw siyakle e wangen med efam tawe Meta rireni rauniele. Delta sang maeta na si Jeremiah. Temple si male na kya tuma Solomon el rele. Met nge farken. Darala makuluko. Na mendelo alun sette. Na de man senri ni ki freti
Tera na lang sila losa. Te pushapas, te muginilan ko shro, kuy salal kan managawai lo siya. Na, Senria del Forkin madasum na kit tempo la. Amun charma yalye, singalit ko shmatulam tan tempo la. Kum dalam me, dahil madasum na kit tempo la. Dahil som wuk. Katarela mga tari katlalal fungila kadasum. Nagit temple, nagawa temple eta molilusne. Padel mata temple to temple to temple. Nga komita la, tukun temple si Masolomanel, masay lang tukun yang fu, yang ul mata tagay chip miya. Na temple siya nga kanaw siyakle, na survivable ma-aksa siya yela, pa ni mayal, taga-dirala pota. Na isikialish lagun, ay pa na chermayan kan siyam na silos. In kain we aksa siya yela. Dahil kam daw kurela long siya. Madalak siya afeya. Na siya pa kanaw siyakle. Na pa fast ni era din siya pa renovate na dahil bang mo era sa temple. Balimil fact, mga kan kanaw sa temple siya nga tukundan tulong akan tulokon na. A point siya nga kurela pa. Temple siya nga kanaw siya lagi 70 AD. Tugun Michel and Christ. The temple to temple to temple. En nga kung sumnawengan nga din natala, soon na siya pa temple siya ni Musengi. The samsam kun yak may as millennial temple siya may emo masayak. The Masigan, that's for another day. So, there's been warning like Prophet Shermayang na pasikyak mga makatagaluti ki siya Henriema sisiyang elne mangan sikyak. Nara nakana sikom la Shermayang ra ipkunel. Nangakom ki kadeta ka shaman malangat ngayon may ta siya nga katlepe. Pakat tagaluti kila ni Kasha. Talik na uya siya nga katla may katsam ki Christ. Mayt na kawaklash. Nga finchikingan sa pa-life siya na rin mayt. Nga fakla betari vingum siya nga akom isyalal ki friend luman. May nga tikan yoksin met masyangeng to din fakit kastan ka. That's not my mission. My mission ngayon na pa tukun nga yung masonin wal sonin tanglak. Wanginla mga may kansyangin kiyang fakit. Isi mata ka perning in mingin ang tagafakit kastan ka, tapao kasigal tudang na kayo ang Nara, chairmaya ki oye masikyak na siya kung finnan ka ta na ilang apka na lang basic nga siya nga ngansum na ki kunokonsima kung bangon niya na kaya Nara, pa ildo ka samsam na sinmait LEUM God kalen na Katlan Israel, in fact, ekala oyen mo lowos, makusara, nga falela ko sin matana infel huwos. Kat finnan kan kita kalagi kaya, nga taka samsam kun ma sikyak na sindalik, na din kat nga finan Jerusalem ko Juda. Nara sikyak ta na, wangan choice laldal, manakewa, pangan pel si may kanaw siyak lena, wangan shoot pe ayaw nanak. Dasum na Jeremiah, ko matawa krol sa takaya, kipelde si madel tagay namta, inlook me lang kawangan makat papel shoot be fact. Skili masi inge na nga kum shon matikas lan gata, katsanga takanak ispel. Ngayon na sumrela masing, alemil masyukmit to ko sa lan gata masyososlal, na manake waleva oil na sikko. Kipesi masada kaya som el sinjakin look me na sin Jeremiah mo ang kaspan si be fact na pa me in fact la na message yan and Jerusalem ka now sikle na elmo som yoke na sil Nebuchadnezzar wangin din kianik siya na pa lane siya pakataga siya man kaya devastation in Jerusalem siya pataka nga kumdaga siya man kaya
Nan pensinge matrimony kaya may datakang ko. Chamaya, ashmakat papail should be fact. Ama, kuniya kletari. Wangan ma should be takyang na sinmet palang. Nga fact na tokol malakaya. Papuksya flash gileng mataan. Wangan pala should be takyang. Bugin pala si fan nash gileng sasyan. Pafekyak. Puksya ka unulon gosngan. Inge nakacharam ki Jeremiah Lamentation. Bugak longulakos, longulmegos ki babal natasha. Na Ezekiel pa longulon gos tanili longulit gos. Ay siya longul dolu. Pangay pukin pala falat ni megos ki babal natasha. Sisin ni megos mga taga demonstrate andi man nga. Ang nga nista masing andi kingan si velasha. Kadinte man ganla. Pangay si velas nam singi. So, kingaw si context nginda ka na siya siya, inakalim yila, sinsiyak sima, tako pa, siya prophets nga, napaka dito lang, tawag kel ay siya, fani kel malakay, may pala siya nga luo, mas nga luo siya pa, o siya soil, emo, so patay, Jonah, Micah, Nahum, apakak, Safanaya, Akay, Sakaraya, malakay. Takol malakay, katil di siya sang pala na silos. Napangak kalim yung John Ildako. Tukun yang fuku. John Ildako, wuyak mas Messiah si John Baptist. Nara tisa siya meto roy lakshaw naksin ko na klasya Messiah siya. Dugal dako verify. Nara taka na si Kum nga kumin lila while prophecy mamit palang e usta ko elta ka usima mga kumtika hindi ki horizon la kuma. Ta elta ka ben sham no sikom el point masima kisye si final moria el point for 2000 down the line ki Jesus Christ. Elta ka ke messianic mission chilalnge. Pa elta ka ne uchak silal mal shruang na ke tangi sugwa. Udu tiak wisom na inwi akfalat ya ka final kilate ended up elpa Passover lamb sa kuha. Na tigunil Passover lamb sa kuha, na may Jerusalem matak falet siya, na sangpen na wiksit kuha na kipret te pulola. Na patel matani, kafasit kuha sikiak, na pa pelsima first fruit sikiak. Fako siya metye foloko, siya siya molyak tikun nandolo. Na molyak, ndavin fela, ne lenak lam nga ule na soek na sumtarun ka rol ka tapamta pang sham kesh. So art foloko silal. Nara urek maganya prophecy nge prophets nge ka contain ramram la contain unforeseen horizons. Now unforeseen horizons nge pa messianic mission silal Jesus met nge second offense yung malatagangay. Tarakta, kung nain ka makimat nga, ngus-ngus laki makuklal da, dalawang nagimangay, na pahapen na nga kumaskim singing. Katen alal liksi loang nagimama akalimiyak nga. Nara, ingkasi yakom, nga kung vinlong pusin, gilong pusin ka pinganalain, ka 3D people natin siya, man kas lalapal mong yung nakitaring. Nara ke lemil tako ilange pain ang fact na si was lang met pala pes and met lan gat pes kenali makos die long makos long alos tiana ke fact lat pite lange met pala lo star len na aru in su kalmen lang o singe alos rek pala kela FMO siya sang langat na shoes. Ilusta siya ken ko na ekla piepel siya. Fakalaman takalan lensen. Paing ipel siya ma ngon lan Christ siya onin lalos. Ta shishki na ke. Kime kayok siya Christ sila ininain kayok ke. Wala na siya etakatako. Katilak kalimin na siya met paling ila. Urek malalo sa etiyama
ewo na silos si fena, ma na siwos. Kilos kaksya kun, ma siya kawos ta fena long inge, sinmet utak kasya, fakak po yung mukingan matal, siya sa payakin kasaume, paingi malupuven na elos, kena, we kalim ke. Nara prophets and prophecy were already present ke culture outside of Israel, ke Iron Age siya. Fala na ke engineer is, napatakote, matpalang ikan liye kim taltal. Ni oinge, pakalimiyak nge. Embodiment of God's oracle of Israel, ilta ko, ta patel ta orela kan oye na sin prophets nge. Ta ki prophets nge ta ko, adel ta ko represent prophets' indictment, judgment, instruction, support, and explanation the aftermath of events. Nara ta ko na sikum ka din ito la, madel lo shamsham genge pa sikyak nge. Mesikyak nge. Inkalem kele lo sin matake makuluk nge. Na si pelan ka tayo si manupen na si Lus. Nara panglalo sa pa, kaya pa siya pa, for laliki makuluklobusan. Na example siya nga pa sikyak ki, ilos na, loang na kayo mafakyak nga na, kayak it foko longo luo metiki, kraisil ta ko, pa sikyak so, superpower siya kluagel Assyria. At Jeremiah siya nga prophet siya southern kingdom of Judah, natakain akalemye, la il tako ta pala ki pel si maupe na pay mamaisikyak na sinmet Judah sa Jerusalem aswe. Finalso ko weng Zion, na claim sinabang Heartland God. Nara, pail matawag tangge maisikyak ki finan Jerusalem. El finne forcing pel si may takyang gunokon siya na sila. He pleaded with rebellious generation to repent. Kande pa, el ngse, alin na yoksin mat nga nakmas forla. When pangan masi may takyang na sila sa. Nara, tena sikyak, na matawag tangi ke may sikyak, mga sikyak liye. Na falin ni mo itatang, el walulus pinatang. Apal fak mo, kus fintia porong mo, nga tang in look makisben in sifilet loos. Nga fat tang, may malil, a shonin matak fakakle. May metlan kadilos utakle na in show. Nga kena in sifagin, o na si love in kof. E matakin na si unon in shonin matak. Tangain ka in tang lene fong. Kimetlak siya enwaki, na nga fak, nga fatangi ola. Yaro na asur ken masashla. Maynilos palamlamla. Ewangan met fafashishwe. Pasen kawat ya sifilpa longyak. Won yeneng yenga kusoy ni mea kaingeli. Takola Jeremiah, takata na nakatayala kita kalashmetala. Saul el karanganan United Kingdom kepesi matoa ni yang ngaul na David el yang ngaul Solomon el yang ngaul Saul el toko sa simit siulla sin meta astari toko sa si pa katpapat masin kasao na kilang sila dala itakyang na el shak namata in command o si kana glory lalitakle. Kung ni kan remote si makumtan na TV nga atin na rek mo el mata kung ngok ngawan mo rekle. Manifestikit lang silang God. Mosfuyak le David el so matayin ni mea yes nga litkos. Tanto ko siya para el kain kim koso salalal nga wilaw nga takain akulukisibe el sang na pa sin walal dal. Man kolon ka da shiro. Kasi pa na mga fak mga kan come in his name, must not investigate. Financial
woes lachen vastigikat. Maak kulukje merat lachen vastigikat. Maak kulukje dalik nada zijn vastigisjau. Ngan fok in de uchak nen lomsisha. Shikana glory lan God. Kadin rik mak. Inan fesh. Ushi woye. Eprem dan kela del sumno yen singe. Kaya nakilin yakla del metlan God. Lelan pange masikyak na sikoma. Pelsi katasin maslon meta. Kat lamsi. Kat sol silan fel. Kala Jeremiah da ka prophesize na sintoko siya Josiah siya el wukulala Joachim el guluk na Zedekiah. Na dekun Joachim el kipor diak lagi yak lamfu yang alalgo siya na ba katako shafla da na matsi shafla ba Zedekiah. Na usga kya ba naliklo nga libat maldalaki mguikuyo kafinne nake woyan kolaldalo Josiah pa si met kolma ke pelsi mail shak na yal ko siya ma-install yak yelen lento ko siya el sap ko na matsi ko na shavane ko na el kaya ko na pukin masa pa fak na siya shavan de shavan el dago sang na siya na pa el matawak folok ng gimasap lang God na kung hinporo nga lagi matawak yan tagalak yung nga pangipel silang remnant it's not late lamang ako maraki mula sa fanim siyang it is not late matawak mo siyang matakimalan ka na nag-Josiah itakyang nasilpuk nga sito ko siya wapa esakay kadin man kanala kadin fact na sila Isaiah so fact na sila esakaya mga istamulalan esakaya el pakum mo tang ni pakadin siya betapula yesngal negoslala kumas misenge kuman ngal menu misenge kakadil ka ni kala na naklalang ako min demisya palan sila esakaya mas la kalemi Ashma ke lesa kaya si nalgi ngakom ashin ji velash paulash ni skinan kamang nara deportation jinga rekle napakatita kela inge na chuda surrender na pin Babylon sinsiya ka pakatala mo napakatita ke floklal dahil kanin mangen tasakta en si mata ka na si kumakadin ito la mana fisheshi Kattabel sang gaslal na sil Jeremiah and tafon na sin dalik natin. And they'll refuse to hit the word of the Lord. As a result, Jerusalem was laid to waste. Nara deportation singa matawag kayak lam fukwal ng lon ko siya. Taka na si kum ka din natala. God's message through the prophets will prefigure bodily disclosure of God's word in Jesus Christ. May na iya singan. Napataka ke John siya, first tingan vakla, gas in mole. Metri reklefelo, gasil na oshirin God. Elepenakat. Na gasil iklemwit. Ntayin ka siya, with the beginning also. Katapa katwen katngan. Kasing ilashirin gat metligi matawen fel. But Jesus Christ. Katilorela mana kay wakel, wangin katay na maurik lesaya, vintiya ki kas. Mola taka ligi kas, mol singi pa si kalim na sinmaita. Finmat siya nga assume, siya kuman. Mesik kas malemel rik magune. I am. Ngapa. I am. Nakumpakinim. Nikayan kasa. With confidence. Lakum dalik siya na din God. I am. Kasilan God pangan. Kalimel tolag in losh. Ako siya klam siya. Ba't kaya ite po?
kumita kastan ka de fam de shamon Allah sha kufla kunela kung fitness som sham yen ma kung mamati nut ka met mapangon kung Pharisee ka mema siya nga palawrik na siya kastan ka tekan som foloko na yorod pusye kadin sa pa mamet fakak silal bang John siya ta ko in fakak na sin meta ke kalem siya ta met na kawan long me fak singi elalal fungi pangan masih fun na kan mulia ko malalal fungi the form ni mekos mates na ke Christmas ka din nugum the sita fa singol ma Mormons ngerang the yeyen kof si mamat ke Baptist ngerang the tawil at church nge lalal fungi la Jesus Christ won kulo si fun nan din ka mi se molia kuma fa wa yes mol rom singal fa siya katalunge mo kumti kan ngopik sinakpik naman. Kung di mo ngopik, spam. Fakke John ma, kasi ako man, leader ka, kan fak man te mo. Nara, nga ako minatala, lalal fungin siya in Jesus Christ, makin. Mala, sinas ko nga malala. Kat na mo ita pa, et mga nakeo. Pahingi kalim na pa iya. Kalim si mataka na fela, et tolak met na kayo. Kasil na nar fela, et kadil neurela fela kel, et fela tiana akilen. Di masikyak nga Congress nga, Preston, met nga kayo. Sham kunla, kung vinli, biography, resume maladal nga dahil sa mas namadal, pang Christian. Ka Christian na kasi nga kitimet nga msing Usyak, rocket nga sun magimali ma relasel nga, wan mamatay kang msing siya nga sang health insurance. Siya siya kanjelik lof. Sang kitiya mo ita, ikan mo kayo namtamong mo. Dahil, eliye mo ito nga. Dahil siya nga pwede ang sumnulom sila natin mo. Nga na Christian po kaya, primary lagi na accuracy nga kain mga kimat nga isofas nga dahil pray na siya. Nangakom siya nan ka nag-shifena. Manmalan ka ata. Pamasap sa si fakir maya tongol sifas tongol sin kitongol ako siya. Actually ang sa si nga usi. Lungse katlong ginsyum kayo wag yung anum kayo wag kalom kayo. Masyak doon, liyang matalan lom, anaki kum lang si kum si Vena. Namsin siya kang masima 70s wak, makadinalun siya tingi. Malan may choose sa palud siya ti. Masima Mormons makadin siya tapos nga, malan Levite siya. Nga Levite siya. Para uta ka matayan siya, tenero liwo. Mamayin siya mengan, bang siya sang na sinkata-pamsang. Kung di sang talang fuku kisanga, alera mo itan liye siyo ko kakos kan tolye. So may parking lot siya ngalyak kinan kaya. Depende na rin man sin met pang If ka talarik magan kita mango. Kung kan rin magan instrument. Siyam siyo klam ngayon. Katin na katin, di si fan na rin masap na fin maita. Pahingi kalim na paya. Kalim si mataka na fela, tolak mit na kayo. Kasil na nor fela, kasil ni urela fela kel, fela tiana kulenan. Ilda ka na yin, siyel si fena, matla si fena tiya siyel. Tasakta, askata sin maita siyel, lalal funginil. Hallelujah. Kumbasi. Ngapasi. Kemaingi, ilara tayo losin ka in ekla talik na din kat remnant. Ekla na kityo sayay ko na ekmasa pa. Kose tala kadel likilya maelsiye metwo akos mala. Nga kung met, kata ka di kipensing, kata recruit ki mama katrela, kulukin mo la siya, katorik magana sa lesson. In kasha kat mising ifalen na met. Men in fact, la wangen siya mga kumrela mael, te kantin naknas na siya siya. Siya ang kaskoging on madal.
Maktolu vastong lalgus. Mekasko gingan matal. Kung continually reject saving grace silang God ni. Gawin ko lang siya fun lang eh. Kung constantly reject iya. Nara kung shuang shula. El fakta sin matayin ko siya makumbinsong kumde silpa rek makulu. Kat nga dang lema, oh men si plani katsinga lang sil pakoten. El siya nga na pa yung makulu ka. Nga kilenek. O el fakta si ngalotela kasi koren si siya. Fast long ul yatol ngol varala. Para kata siya ris munun lem kilot sa passing masa. Nga tikin si nga masek. Mayene fa. Fok mo ulak. Pangay mausya na sikngan kain, taka awin na naklakirin ka at kumumegat papa, nga pangon nga lalmit mo, nga pangon samat ng kiyape kong. Tapasikyak mga, kumakalimig siya koren. Kung nga ko yung makalimig siya koren, singal siya pasingan, nga siya kaksaksing lang ka faste kong. Nga itawi Christ, ang nagipoli lang kalimya. Kaya silikle may matayin maslos. Sis lagi kalanga bay. Katli wala na lal. Wala na siya skirben el wansi fanan din baba. John el kaskaskel el wowoya ke fak paingi el siya ngata kaskaske kinga fak el takatuku tajakta el folatlikiya mayenel nana ashmetliki ngata isusne. Ligi lang kalang yokle nalal el kalwani na in esin sewo na siya kewa. Kadile si masapkel Moses, akalang epayta kel Jesus Christ. Superiority lang wan gulasifan na din kat ne. El supersede masap singe Almighty kang sil Moses eh. Siya pa chermaya el fakki, chermaya tolngol siya was tolngol singe tolngol lakos. Ashma si woliki. Masap singe olwi masapon fo singe tolu te kang sil Moses eh. Patakang kadile si masapkel Moses, kalang epayta kel Jesus Christ. Konfin matake masap kumela siya. Anake Moses si skella na Nile River, Nile River eklasya. Konfin matake kalang epayta kel Jesus Christ. Nekelang when lishwain la melak nake. Manilsano kasi lalak. Na pelsin na ndok sapsaba na mo kufa ekle wine. Inakalimila. Langgalanglan God. Tako. Na siyashingena. Mission nala. Akalimia ke wine jinge. Sikya ke. When celebration siya masingan signify ki nga ako may isnuktugin merit lasha. Merit la in Jesus Christ. Kisya flaya. Walang simut na likat. When si fan na natal siya. Walang nakat. Munda si sken babapel na kaywa. El power lena fakale kalim na sinmeda. Narakal charmaya. Kipel si makayok na sikya ka. Nailang masing aki umdan nito pa. Lem kat papel fakla kitutronomy Leviticus la. Fingo was the first ki masaplala na mga sikya. Li el righteous, el faithful. Na panang finish my should be fact from now on. Malaki mo kung may siya loang na kaya. When gaslan got sinwin nadal, in pen mit akatil kaskas na sinwit nadalash, pel na pos. En oye pos sinwit pala. En lin siya flying iya, el kaskas na sir sinwin nadal. Katil orelen kashaw fel akel, katil julata, manakain malal ki siya flaw. When it calme kalim mulan lan God, elamal open alaman God, shuk ke fele kashaw ki kalan kaslan. Tukune laki atarin ganikin na nakmanas ki makuluklan met el matain kashaw ki lepo leyo sinkat siya kalen. Nara inta ka na si kumla, while the maturity of us
will not be called upon to serve in the same kind of prophetic role as Jeremiah and the other Old Testament prophets. Nga kumintadala, we have a part to play. Inusalik kastan kata ni sinmat kuya siyang nga kung finit yung palasi. Masing kuman nga lawal naman. Kung talik sinatin kat, elisyong yan nga kung kasi gifts, kasi talent. Masima elsyot na siya makumitama kung wukiat, orek makun. In advance, akyokilik lang siya. Parang afakpiya nga, finne kung sang kufya usi. Kasang blanket siyang kasha, umlis siya kafaka. Nakadindila, prophetic message matakang nangakon pa in muguyguyan na Jeremiah met palangat patal urik malas church misingi. The church today must embody 3 prophetic tasks. May matulungan. First, we are to announce the reality of things. Fact was pailan mao. Speaking forth the truth. Akluo, we are to grieve over sin, both within God's people and without people. Pagka grieve over sin, kung di makuluka, ngan sipet siya nga kalpat si pa David. David el, tu sawal siya. Tungit na tamtayan siya nga yuyu. Kasi nga yuyu na English pa pat. Namtayan siya pa nga si pa. Yuyu me siya rekwin ka. Machitu eleta ala machinga niliya sumurek. Pangagata o ye pema. Kada patat laki. Nara makuluk nga pasikyak. Elorek samat ne elisam tangkel Uriah. Talik siya nataldalimit nga ongaye. El kuf na pay kenan kaya, maki makuluk. Kuf kenan kaya, neten el takade restorilya. El den ay isla wallala. Malan kata wanginla kwalke. Men malan kat pa, inga nara judgment law, de malan mo. At tukun masig David eletayla, napafak mo, David elan in me after God's own heart. Kadil lang sinsyan, manilauliyak na pay. Nasa pinauliyak na pay si Lala. Il foloko ng dalig sinadal dal toko, il pa Solomon. The wisest king. Toko siya siyak tolu. Nara, nga kuminitala, makuluk nga kumininayin, tangi wimetla siya, nakmaslukun niya, for laliki makuluk. Now, masitukuan, but the earth, we must offer the hope of restoration. Pangerol mga kumkay na ra, ingayin nakakasyakat, na pape na maarata ka, kadinita ki, pelsima, nga fakla pangerol malan church, na ingayin recovery, kada prophetic role nga nakat kandiya na fin nakat nga ang nilutilan lem ki all of it Sermon on the Mount lala. In fact, what place are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me? Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. In sewa wo, kos kemet akangon ye kos, a kalye kos, a fakkan guluk na kewa, line kos in kikiap cake, kos in anek, arulan in sewa wo, to yok malain elos in gasao, to oing elos, kalye met pala, siya matamet tigi kos. Nara kadin tingat lalian na kay masam-sam kunyak nga. Indila, when God seems against you, remember, great is His faithfulness, napataka kay malutut si matakam singin. Pangakom taka,
initala manakawate na tole Jeremiah shakna is la God el righteous el faithful abail fakla tiana lois pellala kimolak wanginla finsrak in LEUM GOD na el esamak lang silan God na panengara mamal torkas kaskin fakla pataka na si community akum ke malutu chim singe naginga fakoingi an ngan chim malutu tas tum singe ta ingain usisi pela ngan nim yasko ufngepe mayen gosliela nga non stop ke sham la ka na usi won su gonga ingain gashikat na fa ta ko aksefila malutu chinge ki magma katntang na kem singe ingain akay lal fungi lakoma na rangan si sakluk ngan istawin masinge masilunga lagi nangan usin gashikat on su gonga nakay kat lal fungi lash na kat fast na met Ay, lumalap kat flok na ke malutun singe ingain aksefila katash ke Lamentation yoksha manginla ko esam ginga kasin siya kunla me katlalo in mga sikyaktari ang siyak silaka babal nada siya bange katash ke Lamentation siya Jeremiah sa masla na sakluk ke nga scroll ange siya sila na tafong le mana si okay so katash ke saptatolu ang mariching nganalan yok katash na usi katash kadin di na fa me at first na metin ke amakalim ngena nganis so
kat finnie matuluy lang en kaliyak auliyak na finsrak. Kaya kataka samsam ke masingin na yok. Naraki maluto chinga taka na siyeshke faslongol siye singe fani na ke tolngolon gosh kade samsam pe na fakat ya tolang pe ma siya yung aneslawin masinga hindi alena anayin staklo. Banner siya nga aneslawin kidin beringe pinaka in makat kandi marit siya nake maluto siya daka na siya siya nga matawa kritike fas singalya singa fanin din. Well, fakla naklak ke wayuklak ke wanginan matala ko wana si payasin namin. Ngati tuy innan ka ke yang anik tuwas lena. Ngari tinageton ngulon gosh. Tarak ta finsrak lak sifilpa foloko ke ngay esamak masingi. Lungse kawil pakoten LEUM GOD at wanginla. Aksasaya kilituteng na kaywa alena aru o na takaklan fata kilin na kaywa. LEUM GOD makaya na pa ashiru ko kimainge na pa mafinsaklak. LEUM GOD elwuna sin mat na kaywa sa lalalfungin kimainge woda kadin mongfusha sintapan molilalal. Oye pe wo kadin akpaye kadin mongfusha skipelgat fasha. In pelgat kayo ka kadininain mo kayo na mata misle mateng. Kadininain pastlanitin iskatyang nasil ta siyapsak na orfinsha. Finne puopo akulukiyakat in na kadin misle na. Lamil pakoten ilabati siskatlanito. Sapele ak asuryekat tarakta Lungse na sish paena ekana. Ilatien si uwena rakatin asur kawayo. Lamil itapel nganas akulukiyak akaukiyakin presina. Ilita kipel mamueta tia esisiwas lashma el akiyana sish. Kipelma nanan kasiwasa teorek elita. Napange murichimasa manisla ligi kataga naki akatayama easki nain misingia. Kulo kaksigin kat ki malutut makataga kaya katay ni pray at kulo malapin sim kat papa kaslom siya kumong yang dari na ke lalantagan indutikat kaikat aksiwasikat. Katlalal fungila ke faklan metpalay siya fakla kaslom di kandaga na yoros pisya. Kumakalamin medalong laygos fasingalayos kilongol lakat eninan som fakalik kaslom. Ingain mayta ingain maule. Anak na surik magin ka dana alan kalan sa plum. Kadin kan ara oena mafinsa klom gesh. Kenwan na dumgat fakula emen. Ke kattaga induti ka inka inis ke fasingal liat na katolngol dolo ke Lamentation dolo. Lamentation ka yoksha. Na etaka na siya kadinakilin la. Fingat mo't kemakat papel lain kat. Nakatinis ang masing great is his faithfulness. Kalme pa fallet lala pakkalemiyak ki eltena fastiki ulela lala. Ulela lan sit papay prem. Full natal lagi full natal. Takane ta mesikyak ki annihilation masikyak financhu daga Jerusalem nga soloso ko siya na ki Jesus Christ na pa suffering servant si mga taga Ritkia. So now we come to one of the most beautiful passages in all scripture. May ang beautiful passage nga. Jeremiah remembers that there's something he has previously forgotten. Manil si Venan, Dr. Kaskas.
na mesil man kan lang ilman kan na lang silan kat. Lang silan kat pataka ki fosimetliki me ritsi ki fosingalya silang tiana lois pella laki molak wanginla finsrak lakin LEUM GOD. Na in fact ya katay na mo ilman kan la lang si God's love si mariting Analan become forgetful ki belsin mayen ale el met sil foshe. Nara kel siume apkanalen man galan sumasta lang sisilan kat nge. Nara pail taka lemta lekke. Ilorela I purpley statements ago. Pakalim ki me fasimit ki sapta si mga tash kaya ngan gain riti ka din long. Na fasimit man fakapan mo nga pa siya palatari kalyeyak singat. El shamram ki kalyeyak langat nilman ka nila kat papasing is full of mercy. Na mercy lang nga pandaw kinta ka shamram kinla taka kilin na kaywa nga kung matalik kat mole. Mercy siya bangan. Kitalig ning gada men at akalin na kaywan kiteldan. Napayal mo ewo nga kung hindi sali sham akatintapan kat. Napayal fakla another way to say this is that God is good to those who will wait till tomorrow. Elos matie do not see the mercy. Dahil din halika lang sing na nga kuminitala palfakla do not see the mercy because new mercy come but not until the morning. Nara el jifena el ushi dark reality sila nge intanan kama pangi mamasikya ko. Na kung sinasami ko yaking afakla ke mosi sel siya talik Israel nge el wala orientation siya. Pa el shamsam na siya los pangi makatero pangi matefashke. Takate Joshua siya fan siya lilia Moses usak talik na tingat nge. Nashkeli nagifen lenga. Na el dat disoriented kidat pakafo kweliena yang ul kin Moses siya oran Moses siya. Na takane apkra ni nuchak na reorientation siya na naiyak. Bakit ka siya man kaya? Nga ako misusta ko siya katalun duden katama na kayo. Katakane syun kayo ka syun o yapespes kiyan si matashungan at man gan na matashkaya. Na ingin na kat me tukun kat syun maupe na kat syun pe katinin na reorientation. Katinin flok ng ikastan kat. Nara katinin tala mercy lalat ako. Lain na kayo. Nga kumin kayo ng aning kan takakek. Mus nututeng kakek proyla na sil. Mana kawasaya kan tapan kat. Syukmet tok siya lang gadan masyososlan. Nara siya iya mga amdaw kakilanak masingay king aliya kaya. Met ngalit tolangan nga tayo katapela kaya metigi nga ujang ikalan sa po. Mga amdaw kilin laga pa. Ngakan takan na len tolu fong tolu tanim-nim. Nakufang nga tayo. Masyenge nga ikan matmasi a burning sensation jiki kastan kada nga takasyan tudang na kaywa. Nabanang nga ingan kin. So, in the hours before dawn, everything is hope and expectation for the fair reason may katitala elen sasya sita ka. Nara inta ka na si kumla pen makakumbangan mo mga takatan katiya katangan mo katpapa el fastigi ka at Lamentation yok siya tolus ngalit tolong tolut kanak esmakanyakla ak esmakanya kumla nanaklak ke wayoklak ke wangenenin matalak wana si payasin mamen ngati tuin nan ka ke ang unik tuwas lena tajak ta finsrak lak sifilpa foloko ke nga esamak masingi mesil samak ne Lungse kawil pakoten ng LEUM GOD tiana wanginla aksasi yakil dudan na kaywa
rin na aru o na takaklan fato. Kilin na kayo. Lem kat mo kayo na pa ashiru ko. Kimaingi. El na pa may finsaklok. Siya nga kung di kaya finsaklak. Lasha simsingi. Nara oye matchermayal shamram kun matawag ki fasingalya siya nanaklak ki wayoklak ki wangin enin matalak. El ay na mamamatalik din kat chuda ngay ke masalan wea kan palasya palpulangan. El palakin na ke mamaupe masikyak na siya leke. Na para el fakla nanaklak ki wayoklak ki wangin enin matalak. Nara Power la faksilal kim tawakia. Ngapa siya palatari kaliyak singat. El penya esap ngayon sumna yin los madal tol. El shingilya ke shing naupe. El kanta yamunup. El kinit cake on mangalik. El kotaya shike. Napata ko nga kuminan ka ke fasimit makatriti ke malutut misinga fasingalya singan. La insielash inward turmoil. Turmoil pa anayin mapolkalak ma. Nakatmut ka na kela. Nanakla ka na okak. Para fakla mo, o na si pa sin namin. Na si pa fak mo, el kalisya yak ki may kayok e fos nga lalap. E si pa fak mo, el pasak mo sa kan push natal, election na tilyang na inmanuk. Long traffic kick faklal nga ilang magkakupem kayo na pa ilasi dahil may mga nak manimak. Nara ilma mga sinakanala ilan na pala mga ipa ilma ilfakki faslong siyaklong ulngan mo nga tietuin nan ka ke ang anik tuwas lena. Napa ilfakla however tasakta na masi taka na kinanakla ko. Dahil mamasi mataka na kinanakla nga. This I call to mind, crowded out of the hopelessness that threatened to overwhelm me. Ilnan ka kimangin ni anayin, takasang falayaklal, lamata kain akulukyan. Napangipel si mayan mo, langsilan ka ata, esamak. Langsilan ka ata, tikain fast lagi kat. Judah ne sikyak mga Judah was down, but not how. Mama sikyak nga el fakla. Kat el usye makayo kinge. Kesipin makuluk. Ta masik usin ngan kya ramsin mat Judah nga. Engan lak usek na talikin uleng natal. Ail tikain sisla ulela lal na siwus. Mayen great love lala loyal na kyan. Eldegan fastigi. Nail fakla kostalik din gat mal silela. Ash covenant si malorela na sin papa mata tumuwusa. Na kaya kuswin long ata ka samsam kun na ki. Pel si matel paikle in utyak na fel ulenga. Pel sa flashe musi si samsam na sildal. Moses let the wisdom ta pangasima komindutu til Joshua. Joshua will nane elde mane pelsinama it's his time. No, Moses the som Joshua shafan chalilye. Inusina si kom ke teamwork. Nara Deuteronomy long lagos patka shamon la fasin ke singala kosh konvin mata ke saplan God komemta kin sewo. To make it short. Konvin tie Deuteronomy long alkos fasingal megos gyon ngol alkos silinga pa mem takya. Na loyal love silan gat nge pala kalim na sil lusla kostalik din covenant. Faithfulness ang gat singe. Na papang si matakang nga akalim na siya siya. Siya nga siya na esam kikat shik alu man na papafakla. Ba't po siya nga pakila po? Kufun po. Si mapapalvak na si ka ba? Ba't sum kikiya pinorek mo? Sige nan kami sang kiti siya uloman.
kanin mange. So, inda ka el akkalemi na sildal ke loyal love na sulpe inetala langsilan gata chikan fasta gelda. The judgment nge mata ka in witness na selos la ke ko skarala likin genek lalaan na pang mga sikyaga. Nara gang ako minnan ka na ke el tram ke compassion lan gata. Nara fakla faka kin genek lum na sikolem gat. Duti na sikin neklum. Duti en mol fal na ke mapailum. Dakum katlak emoliele ngalalal fi kumpele na kewa. Olem God isang pakoten na lang si kawil lum. Siya kum akalem yomit me ni med esama sa tawa makuluklak inlenin forslak. Esam olem God. Fal na ki lang si kawil pakoten lum. Keksu da singal dolu faslu vakla wonsi na kewan shiyakla na sinkat. Lem God il vak na sin Moses strela wonsi mukun na kewan na sik ta wonsi mukun na din met Israel e wonsi mukun na din kosro eva manatik. Na maasima lemel sikin akkalem yenge pa elos ineta ke ma sapken na silosa elosin kain itala mail fak na silosa enolosin tupuken sialosin kain orella. Lemkat il fal yimdal Moses e fak ngapa lemkat katlan kalang e pakoten. Siya ti assign malat e sisista na kin si paye elang si kawil. Ngaliyang mulilalak na sintao sin ful e ngananak manas na silo siya tavong le e ramasato e makuluk. Tasakta nga fat malgan la in kai papa nine siya ramakuluk. Pangan kilte sin very seriously. O e petalik natalos e natin natalos na kifulak tolu akakos. Nara intensity siya malusya in kalim na paila siya nga makuluka elak kalim niya. Tasak na nga fat mangan la in kai papa nine siya ramakuluk o e petalik natalos e natin natalos na kifulak tolu akakos. Napasikyak ni. Pa siya ke Lamentation ni. El chanto, archendo feeling lal, dahil kita liknin nitala in natalos, in siyaw lakuma, in dalik si oramasi guluk, ngalal fingin mo kate, kasla, orala pe kaya klasya. Sinsiyak si matagawa pa, how far did these kids, how far are these Judean, go with their sins in kanalat, takanik level singe. Medalale, ngetang liye kalang pakoten lan kata ne alakela could Judah push God so far that he would finally abandon earth forever? Kailo siya rama kulukilo sarane shun pejima kat papalang atay siwos. Napa Jeremiah siya was God's supply of love, loyal love and compassion limited? Jeremiah daga neketop si mo. God's loving kindness il daga gildudang na kewa. El daga offer fresh supply of loyal love na sin may covenant in wulang lala. Ay pinakin men nama daga kilos for yin may sisya. Nara tekan wanginla fresh supply ka loyal love sila eh kana ke malaw siya insan kasi yakum. Pange faithfulness sila. Nara nga ako minadala wangan limit ke supply of grace lan kat na si koma. Na pange pe si mat Jeremiah lang okay ka so inge na ke nga esamak ko nga naman tapan ka tasik nga naman salil naman oe palal na ka tasik. Na pa inge na litalaya restoration siya na blessings lade foloko. Na madalin na narapa ke circumstance madalin nga folok lalal fungi ke kat. Na pauskat mi nage-fast tungol may kors nag-angawul sin aksep siya malututsing fakla. Lem God el bono sin mat na kayo siya lalal fungin el
ke mainge wo ta ka din mung fushesh in ta pan molelalal oye pe wo ka din ak pai ka din mung fushesh ke pelgat fosho in pelgat kayo ka din nan makay na matayin misle emateng ka din nan pashla ni ten eskat yang nasil ta sap shek na or finsrak fin ne puopo akuluki yakkat ene na ka din misle na Lemil pakoten elvati esiskat nito. Sabele akasuri ka tasak talang silal na sis payena kana. Eldien siwo na raka din asur kawayo. Lemil tapel nganas akkeokiyak in prison. Elita ki pelma meta tiana esisiwo slash mail okia na sis. Ki pel mananan ka siwo sa tia orek elita. Napangan me masimataka na siya kadinatala. The God who brought the cursing spoken ma shamonyak kesil nga ke Deuteronomy lungulay ko siya. Ele ay pewusi restoration. Na may restoration siya nga. Nga taka shamonik kaya. Ma foloko nak molwo esin siya wo. Inge nga shoot na siya wo sa kusin silelan maston mo in siya wo. Masel nga. Kipel si maingin na kay wasiki ak na siwos, kos matan masun matan felien LEUM GOD. Lowos el ak fashi ko selik no we, ko se esamak, silela si inge mga shoot na siwos. Ko se fin pulindalik na tuwos, fin foloko na irin LEUM GOD, akos masaplal, siya nga shoot na siwos misingi ki in siwos na phone na LEUM GOD loos pa pakomotowos. Ilefa folokon ko wos me liki matan fel na kaywa. Ilak fashi ko wos elik na we ele sifil pe folokon nak molin siwo loos me ta. Kos finne fashidik na yen lois sa la fel LEUM GOD loos elefa eskoseni nasi follokin ko was me kosin ma kain sifilpa was fel si ma met matalo was atam tawe me oye pe elefa ta kosin kashapliki epastiki full and baba mata tumos was meta LEUM GOD loos eleshot na si was fulindalik na tuos in siakosten Takusin lang si Elgen siwas na phone. Akusin fa matanan fel siya. Ila fa furokla masel nga inge nakaewa dahil manasin met lokalo close. Siya ta siya nga ko was akko kikos. Nakus fa sivil pa aksol eliyang masaplal nakaewa mga shoot na siwas mising. LEUM GOD elefa akin siwoye kosin mana kiwa ko sarang. Efa pasin nitalik na tuwos, ekaw na tuwos, melo was efa isus fako pespes. Elefa aru na nganin or arata kosin kapkapak, anakil tara nasin papa mata tumos. Tasakta, kose ene na inaksol, eliyang masap na kiwa. Masim na bugin ma saplaling. Kose fa ene na forla na silkin siwos na fon. Mga sapken na siwos misenge, tia upele na siwos. Kamakuo siya kufla na nara. Tias o inkasao, kusti ene na siya fa utya, usma sa pingi na yoros. Kadin kain longke akos. Tiebe onle me aingo, kos tie enen siak, siya som fin kofole us na yerolos. Kadin kain longke akos. Mo, art na yerolos ngena, kositake. Kana infake aluos, oinge kosinakos. Musenge, nga shot, takosin silalan masun mawo makulu. Nga sapken na siwas misinge takosin lang si LEUM GOD loos, aksol,
eliang masaplal. Aquaklal, non-kalal, na kewa, na kusefa, kapek, eurela simatan felala. Lemgat lowes ve akin siwi kuusin fel sisya kuus apkranin akwakiwe. Tasakta, kuusin siya ko siya sangas longkas, fast tokol siya alu nagikatsayi. Nga fake kalim na siwis la kuus fakanaw siyakle. Kuuset ya mul patfin fel si ingo makusap kranin alakailan fel chorda ni nutyak akwakiwe. Inge, nga siyot na kuusin sulalan maston mol emisya. In maston in siwulan gat, singalan gat. Nga pang na sin kasao, felen reklo kisulela lowos. Kuusin silala mol, Lungse gat lowos, aksol, kuusin sipay na sil. Nakuwos, fulindalik na tuwos, Tamul pat fin fel siya tawulela kema sang na sin baba mata tumos. Abraham, Isaac, at Jacob. Na kipel singe edalin na dalin kolla editut lalosa. Intilanget ang liengal may takyang na selos nga affliction nga. Tukun affliction nga sikyak na selosa na pangan pel sima finsrak singin dako na ke cut salvation. Na pel sima cut salvation singa dako na ultimate restoration singa evasikyak. Na pangakalimingan. Lem ka de lewo na sinmet na kiwa sa lalalfunginil. Kimaingi o da kumin mong fusarin tapan mo lalal. O epe wo ka din, akpay ka din mong fusas ke pelgat forsa. In pelgat kayo ka, kad ininayin mo kayo namata, misne emateng. Kad ininayin pasta nitin, iskat yang nasil, to sap, shek na as finsak. Finne puopo, akulukiyakat, ininayin ka din misne. Ay ngayon, nataka na silo sindila, affliction may takyang na silos nga el temporary makena. Nara taka na silos hindi ke mga nakikastla charmaya taka na silos siya baka treaty kenge. Ma kayok aulia finsrak. Manifo lemil pakoten. Il fatti esiskat na nito. Siya pele ak asuri ka tasak ta Lungse lal na siyes Paya da koda. LTN sewo na rakatin asur kawayo. Lemili tabel nganas akko kiyak in prison na. Elita pel mameda tie esisiwas lashma akiya kinasis. Kipel naman kasiwas at yaurek elita. Narinda ka na si kumbla. Affliction is always in relationship to God's sovereignty. Menaya nga. Malang silang lemkat makena parek pel na kewa. Mawo makuluk kewa na erek lefel kisaplal. Affliction ultimately came because of Judah's sin. Maya nga. Ifo kagatin torkas kaski kalyiyak kat ki makuluklash. Affliction should accomplish the greater good of turning God's people back to Him. Leila katintuni oyanurek malash efolok na rin lemkat. Malutut la siya taganam singi. Katinitala. Charmay alfaking na sielos mael na alfaking na los finasyangal. Na masinakes magniyak kung kaya pa. Nga ako mintik serious lala. Finkat pa bel fakla. It's gonna happen. Esikyak. Eki win na bel fak mo lesong foloko. Esikyak. Imminent. Pangal malutut si mataka. Nga ako minita. Na sipen makuluklalos. Na maupengat ka na yaralos. Esikyak. Taki kalang pakoten lan
katapa kadita ke character lal na sin covenant people lal chermaila esmangin fakla masikyak takain kalyi talik din kaat tayo sin pang na ke auliak na auliak lalo sa si finsrak finsikyak na siya David efogan de sikyak na selos natakan si kum kadin tala nga kumpe ashkanin mamataka in nga kuminorela corrective measure insang actual sikat la na sinkat. Nangakulo lakat kan tako aksafila makatash kiyangan kain aklin ko usmasan nakat fa kain praile fashilik mengash kiyangan kikat ke Lungse si pel na kayo nangam tagi ke machimata kay kasta shaflang Tamdal Su from Alaska, Klomalap, Anakilin Ben Nesikiak nge, Papayu, Naimel, Klomalap ki Ashpelosan, Ksiuyak nge, Dad Benita, Langlak Nisil Nepe, Anakilin Kumpe, Tamdal Kinyikan, Duo Benasum, Fin Pange, Ksiuyak Finenawayan Lulungan, Delita Romeo, Klomalap Peki Ashluman, Amen na amen. Glomalap tamdal bet osi. Kaskaleng lom akkay matwiyom. Patakata na nga pa matwiyom ngan. Glomalap kivaklaman. Tamdal suwe balik. Globe kita kaluman duwa benasiyum. Tulanay. Tamdal si wiyashke. Tamdal tamay and sikra. My beautiful sister Moria Titanio Eton. Globe kita kaluman. Nakilenkom. Inkoy connection bangen dan tamle lamber checksin glomalap kat di ko matuwa pensium siawan and that pet kulo ke umas ke paypal sa siya finpay bay faklaman ke paypal sa siya bakmatolo na basi sa ngorela issue si ke babal mata siya matol ngol glomalap kat lemtlek ke na me kadali la maling lagi English na ko try ngay ngan ke kum suek masingan kum debu kisin siak sila ka ni ke da fel katalutu ti o satem da osha wangan expert ke magatarang katagay na sinsiak si mga siya ka bangen gusto po klabetari glomalap na actually panak sinsiak mga siya ka bangen tiginis albe damas tigin damas ang las na ngayon mga matsinga kawil kinta siya unlak kipenga pa saingani naurun siya uwa damdal shrek lamalap kibe fakpelom nge damdal pet osi tikin makil lamalap na siyumke aspel na kayo wawalal damdal kenye ngamo pa nga met matagaligiya pa siya inakkay kat kaywa kaksikin kat kaywos tange praile siskon ngayon an onne kina kat fasilik ke taganila siya dengan fak sudah na fakulo malap na siwos ngalengan ke malutut siya nga ngamo kaya pa si mga kalimitar nga pa kadinitola kat papa elvin fakla mga si esikya nakadinitola pela pasama penge kateta mula siya lai siya lang efela takatepetala mula siya na mama futiman ke pingong em tapangon ya or katin na katinal na me the take chance para tagalutu to akesha yakay sisinsi kini pray kula malam jimkat papa ke malutu to ko mesin na siskelen misingia lena takalan pakoten lom in wikat sisinsi langan medalum in wikat ke fahli klasha katlalal fingi la cheese crash el win kulo si fanantum taga misya kung lendolo molya. Kung fakki gaston la kat fin, takalem the lek kada wiyes mol. Kainim katalal po giwan na tum Jesus Christ. Amen. Kulo aksigan la kat kain aksa fila taga nila siya. Yun na naging avaka. Pero sa mo, dapat mo sa
in we are created us in with Sulela. They make fashion looking low. Ilyak the way we belong and our anyway. In paradise, it's a long way lonely. In we are created us in with Sulela. They make fashion looking low. Ilyak the way we belong and our anyway. In paradise, it's a long way lonely. In we are created us in with Sulela. They make fashion looking low. Ilyak the way we belong and our anyway. In paradise, it's a long way lonely. In we are created us in with Sulela. They make fashion looking low. Ilyak the way we belong and our anyway. In paradise, it's a long way lonely. In paradise, it's a long way lonely. In paradise, it's a long way lonely.